Jadi kau tamak nindi dia nama padi. Kau dia nama padi cowok saya suntik ini. Tapi Pak Ustaz, pinggang sebelah Manata mau disuntik. Mana kepongkek kulo disuntik? Nuluku mau padi masukku ya toh. Kebani kau saya disuntik supaya mengganti makan ruah Tidak bisa disuntik di situ Pak Ustaz, karena tulang semua. Oh iya, tunggu dulu sebentar Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz, pinggang tadi. Oh iya Ndi. Tapi kok dia itu mau padi? Tidak Pak Ustaz kalau masuk nih. Oh iya. Iya. Tapi Pak Ustaz nah, suntik ki. Oh wih, nasi akan menyamuk kau tamak yuk padi. Oh baik. Oh. Mau itu nak? Tapi nah, selesai nih.